Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu. Utulai na o tu matanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga, utulai na o tu matanga, motakau no ve ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, utukalonga luko e hake anga. He wisai, ka whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelo a halai malu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. Lele a moe mai ko mokotu, ko e whangwelo a halai malu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, kura whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, e leto, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu. Ke kore ki hukuamu ai he talamalo e whanua mga hi talawhatapu ko tobe o atu pemihin. Talangata e teo whai ki tua mama o ka e tā whainga koini e whiawhin. Ke o atu ai ho mo polokalama ko ia whai mua whaou ki he weekend. Malo mo e tau mao e whiawhi whakoloa koini. Ma mwhewheha ke ki he ngai whetu ko tobe ko mo iai. Lawa ke mo mamata mai
tau polokalama e whiawhini. Ko tui pe ko ngā ko riri o polokalama ke tau ngau e ake taimi koini i he whiawhi tūsite. Pe ko tui e whanonga atua e tau polokalama ko ngā ko ngā whatongia mahu inga koia ko hau ko whafufunga i whare area pe mga whatongia ke ko ma whakaukau ko e taimi lele i eni ke tau ki liriu ki ai o ai e tau polokalama. Pe ko atu e tai loto mawhana ma loto whiawhia. Ke tiki mo tol ko toa pe kulawa ke mo i loto ni kau mai mo ki maua ke tau kamata e polokalama pe ka ki mo tol ko e te mo to ki mamata e polokalama i ha mo whainga maari e ku atu e tai loto whiawhia mo loto mawhana ke tiki mo tol taim tatau pe ko whiawhia ke tai lerei e whawhawhonga o whitu paula pe ven piukala ki he polokalama ko i e whatwhanua fo ki he wikeni pe ven malo da mau e he whiawhini pe malo e ngawe lahi pe me tongan ko ilo pena mo whale area e ahoni pe aku lahi mo ngai whatongia ke ka ko ngā ku lawa mau ki taimi ko ni ke whakahoko ai polokalama aku whamalo at ke tiko he taimi ko ia aku whewheha ke ngā we pe me tongana whawhonga. Malo pisale pa ko kone te malo mo fa mari o ia o ko si na ki ma o ko protonga hanga ke toki mai pa e fo ke taimi ko ai ki la pa ka wai pe ngai me au anga o ala mai ka ko ane nai lawa o pasha te ai tostari o fola yo ka wai pe ki me ai pe ai issue go lava sio e hoko o palpare mai tawanga tau o ku mahino foko lahi me a fale ali ai ko anga mahino ko tofolo fola ko ni na tula pena ko tanga tai anga ai ono tipiti yu ya pe a fe fa foto ko matu ko si anga ko fare ia tau ai ko lo ta me mi ba tau ko mo fu tu pe to mo fu tu tau si anga na to ia india ko fanga ta ia tau fingi tau turi ma nga tai mi mo te ka tai mi so ia neo mo ka to so ke mata vai o ku ne hanga he mga wha ko ni o mai lu I ma ino mai e mau inga ko wai lu I mau inga ko to fu ho ke ni a fi ma pe ku fi ma o ya ko hanga fi ma o ya ke ki marking kai mi fare o te fa fare le sala mahino wa no ma lau mo hani pa whainga aspiration te hu urunganga mahini pe ni ko to mai pio te ka mai pio kafe mai pe me pe ko da o si ai pa dau fare a pe me ko ni solo ko pa to nga mo ku mau ia e whainga maari o ko mai he me a fio kai pe ga je na ngau ni e o mai a ko ke ni huru Koi. E ko no moni ko anga no fale le ko tai mini. E ke winga I fatana be no fo I tari fola. E fotunga ai fola tu. E mo fotunga ni fola kama. Koi. Ka ko lava si o wai palpare mate tau. Ko yo hanga ilo. Ko hai fotunga palpare mate. Ka ni tu ni tai lava sio e tau alo mau
ka pau hei kai e whakaukau a whare area e liu no. E liu e mindset i o whatua. E anga e pisi o. E foki o ku ke talanoa mai foki i he tōwholofola, tatau pe ai tōwholofola koni tāpuni na toki o si, a tu pe mo e tōwholofola koni he hufi, kone tu ko ia o ku tau pe he ko e mahino ai hange ko kamata whamatala ku lava atu ho ngau he ahoni, i ono tari ko ia e tōwholofola koni ke whakahawa koe whale area. Ko fe e tōwholofola koe tāpuni, o ku moutari e tōwholofola ko toa pepe ko e tōwholofola pe koe whakahawa whale area o ku moutari. Ko no moni ko nai teke te tafulu i pehe a tāpuni. Ke fu whewheka. Kanai ke whatokanga, mi nofo pe nau tō he whāwā. Koe palapare ma whoko koe panai whātāpuni mo no molau tāpuni i laine tisema. Kato whāwa mai i taimpeheni, ke awa kone pati. He koe kamataanga ia ai saikolo whakawhare aria. Koe allocate e siringi ke ngahi whakamore, koe allocate ai siringi ki he tānaki paanga. Matu koe tāno koe te titano estimate, koe kia paanga ia ki he panke ke pehe ke tau mai o pe mai sai koe tau paanga koe i mangea milion. Te wanga ino no vai koe o pai ki pehe. O kulotonga noa pe panke. Ai koe o mai koe nio tala mai, koe whakamore, koe mea e koe pao he koe anga ke pai. Ka koe whituan te mao tānaki mai mea. Ai tānaki mai sirini me ai, pe toki koe ne tāri pe koe whare area, pe koe nau mere we whai koe o tānaki mai sirini. Tānaki mai sirini whamore, tānaki mai whamore, ke mui ke mea o ku nau palani whai, ke whahau. Koe, aia koe, nai pehe whakamata, nai hange nai ki whakalala e whare, lawe ki he whawhara tāpuni, nai iku pe o whatou lawe i oua. Pe mautoi tūtu ni, pe mautoi tūtu. O whakarea, whakarea mahino pe ai koe processing o sono. Ai whakarea ai koe palve ai whakarea ai koe wakioa. Koe hufi kamata, moe hufi tuku ai wharea. Ai apa ku kupta tonu. Kua pau ki wharea ki nau. Ki ha polo. Ai koe huvoi ki ha. O neangai o mai. Whakalou. Kai ke whakapatonu ia ki ha. Ke tāpuni pe whakapatonu. Tāwa. O kune pe mai. Ki ha wholofola whikau. Ai wana wharea whaparani to any message. From his message. Aia, tau wholofola a pau kune o mai ai ha whikau. O pau kune ai tāke. Aia, ka koe mea ni te tauhanga whatapapa. Pe i koe mea koe niki. Ke taki hanga o province. Wafe wanoa na e moko i ene a fio anu. E whaka ingoa ai tau taha lulu. Ai koe whakatau pua. Na oe moko i pe ne a fio. I he taim nei hu mai ai. Pare mea koe ni hua. Ai koe tau tanoa ni hua. Kanai o mai ai ne whatokanga. Koe whatongia e pure anga.
nau kawe, whalere pia. Koe private car, e awe ke private sai. Wafe ua taha, wafe ua ua, wafe ua tolu, koe wafe ua whae, o hune toi. Tō wholofola mai pēne tatau, ai te i takaha. Kana tau whanonga te solo, ko sen mongo no kuto. Kana tau whanonga te Italia e paremi. E hoko te pia. Pea hu asi mai ho fo tu wani ai. Budget state ni. O fai fo to ka puna fo owi. Aya ko hika ku e palawe ke ai. Ko lawe au ko i tala ngata. E kono hinga he na ia e na experience e a yo he palere ko ni mo. Ko na paremi. Nai lawe tau fo la. Toko lahi kau whare area. I whare. Nau hiki ni ma te whakangata. Ai hono whalere o te ave. Konga whuke tahana ne toi te hea whakapuripuri. Koe whakapuripuri hono whalere o aia pau te whoki pege miniki. Koe aho fitu. Ke ata whao a kosi. Ko au na wanga o tu e o foi o tu uni ke whahasio ke malu ai kautaha koe ni he mea o si ongo mai me kau e tini. E toi maari e solo ka pau ka kona moni o ki keu mau e kia he taimi ka noa e check koe. Te kono inga he na o atu e whakatokanga e whakatokanga ni i au kosi. Ki he non-compliance e koe airline one of the highly regulated industry. Pea nai asi mai pene o se i whakatotoro nei whai he loa ki hono which pe o non-compliant. Nai te o hanga whakapapau i te koe maka koe nei whakamofua e paila te kai whakamofua he. Ia maka koe o mau nei wholawa e. Toke ngahi riski a koe o nau player. Aia nai o se ai whakatokanga ia ka hoko te non-compliant ki tene wā. Kanaku o hake. Kai kuka haiwi mai pe kai ure anga kau minisa tala mai. Aga te fito ke ti e mato. Pare o tala mai o safe. Whenga wea ki moe haa. Kai ke toe mai. Ka whakamatala ke. Nai te o se ta uia goia. Au kos i November ko wabot. Exitene. Waka pe koe o hake. E whai ka hato. Exitene. So whamamahi aki hena o mai report. Preliminary report. Lahi ai mea na e kai ke mui pau ki ai. Whaka teknika. Whaka lao teknika. Aia koe kātoe o mea koe au. Aia koe kusio. Koe kusio. Ne ongo ai tō wholofola tāpuni. O se ake pulanga o teke kia ha. Aki whakaukau e ke furihi lai pere o nau pere. Kei whakakiki. Aia kia au tolo o sio. E ala matu tāma. Kai ke utu iau. Kai pe ke utu iau. O kutotonu ke tai tokanga whare area. E wāpe mo. Koe nai ai koe mea tanga ke. Nai ai whoke ko tal whoke tō Amerika o teke whai Amerika o teke matai e Amerika ia a taulahi. Ka koe whakamore lahi a Amerika e mea koe maha. Ia koe whakawhehu ia e kau kai ke kia rating, ai mo rating. Mantuka toki ose atu pe ai tau te
hiwa whāni. Ai koe toki tina pia tau. Nei hangarewa Amerika ia whamamalohi e nau investment I he mahafu tau. Whakaono kō. Ana e ki la au ngai a kau enti o I he lahi gogo investment. Aka koe tifeni koe nei whaia Reagan, Ronald Reagan. Aka koe lau ia ko maare ia pa hinga lelei ia ko hinga pehe ka au e whona. Koe ne pehe na e oswai e ngā ue ai kau FBI mo I mea nau. Anga whakatoka ngai. Koe ngahi whanua Middle East, koe ngahi whanua vai Europe gogo langa tau. Whakatikat. Koe uhinga be unau whole peki ai. Ka pau unau ilo I waha. A whanua malohi ange a nau tolu mea tau. Ka o kui kai ke whakaama Reagan. Be ko Amerika. Ke nau ngau e ke ngā tau. Ka koe uhinga bea e titea a e wae o whare peko nau kofi tāpaa se matui advocation I Amerika te mkala. Nai mātua pito nau singa e eliminate ai mea koe dictatorship. Pure pēr koe. Aia koe whakara ani koe koe hinga e koha. Koe ne pehe mahu inga pe ke investa Amerika. I he nau amanaki e kai te nau ngau ea. Ka koe uhi ko hono tau mua, hono kanoloto e tuke merino. So me iai me tamalu e he tahiwa whāni ma teke te tau. E tau lahi ula ki whok nei e tahiwa tamalu. Ko foi tau te ua noa pe fia me iai toi whai tau. Ai oku credit ai kei mauruta mai pia mamani koe tau mana mahe I Amerika. Koe ngā kauka ke whakaama Amerika ke nau ngau ea ke mea tau koe. Koe ku sio koe ki ai solo kapa te tahanga o mai ki nahi tunga whakapolitikare I Pasifiki. Ka ko loto ke whahata noa la lahi mea koe ni he nā ku kaua tfoki au ia I workshop o ku tala noa whakapaanga ka wai ne implication whakaponistu tone whakapolitikare. Aia koe ki workshop koe organizing e UNDP koe physical oversight. Aia pe koe budget scrutiny. Ku e foi dimension koe whaka-finance koe ia. Ka pau e nof I he mea whaka-finance. Tae o mai ai foi backbone whakapolitikare. He I kai peke koe corruption ni moe more noa ia si I he u project o kai ke ngā au e kai ke aonga ki ka kai. Hei kai pe os. Ka koe mea ni nau ku kau au ia hano advocate he koi forum koe ia. Ke oua mua te nau hanga o nau kau au ia hano advocate koi forum koe ke oua te nau hanga o tweet e mea whakapaanga whaka-finance in isolation. E ku wai e ku tui au ia ne dodon ke he foi space ko ia peko foi platform whaka noa ko ia. No tonu ke mai mga wiwi solo ku wanga tupe. Ia na ki moto mai e lea ia ka ke te ongo mai maha ki mini te ta. Te o pare pe o te foki mai ko ni ku ongo mai tai ni. Oi. Io sai pe ne ki fa mo te fa pasa pe. Ia. Neo en ki mo tuka pasa pe o toi foki mai. E foki pe ia o pa o pe. Oi. Anyway, ana u ka foki hono au kave the organizer is UNDP. The next time around una hanga so tu hamia no tau defeat of physical oversight. E koe ia ia mo foi taimeni e oa o mai o whaka.
whakataha ai structure whakapolitika mo review mai ka konisi putone o ku preia e o se pea moe foi atakai whakateknolosia o ku ngawe i atakai whakainenti e kono mo ni fok alu fok mekini kiu o ngā ue o lahi pea kapau e kovia teknolosia o ngawe e nau mai pe nau toria information kai toki mai ako si ngota ba mai ako si ai ako information need to be timely decision making has to be timely so finga foke fata no ange ko whakautau pe koe ko whakarea ki solo a dashboard i koe mea le ke nahanga o anticipate ko dashboard i koe mechanism ia o ku develop ia e taimbe o ngahe mea ke integrated koe ne ngau e pe penchini o kai e indicator ia o the report timely koe ne ngau e pe misini ke mawhana wai indicator ni report mai timely koe ne ngau e pe speech ke wawe wai indicator de kune o mai on time pau te whai tu oni rewa te whai tu toni wau te whai tu toni timely e ka pau e kai ke iai e uf nau ko ia e ko whanau koe mai a lalo koe insure koe ki saving koe mea iau koe te toki o vale ke te pehe ke rotonga le rea to tonga tu paheloto pa tu o vete spoti e fu mea o ku lalanga ia konga ia whakamore o ha patseti unehanga o mai mea wani ko wharea solo kau whaka Abraham Lincoln kau Palestini mo ia o Amerika ne whaka ka bai o mai hafu a kau ke uta ke hoa e wale ke urak whakamore ai hoa e ono ke whakamata i mea o ku uhinga ka au ia i solo ai mahu inga ka i mea ko i pure ke nauraki teu i nau mea ngā au e mechanism pia nau toku hoko i he kolna kai lava ke tau whai kai lava implement the physical lava monitor o evaluate the implementation e kai he kono ngā whoko o ke heia me te mea pia ki ko te ki ko kita ko te ki pe e wai mala whai a pia ho base ka mo tawatai ko ne osme mala i tau ni kai ke te mala i tau ho wala to merin ai o te whai te riha pe ko mea ko pure a ngā koe o si ai ngahi line ministry ai ngahi service ia o spau ia ke whahoko ia au te gei kai ka hatoi mea ke pehe pea koe teu koe pateki o kai ke ha mea koe teu peke a hoa kune osike koe paanga osike ai ka koe palani ko pau ke hoko ai a koe ku sio koe ki ai ka koe huenga whoke whatala noa ke wafe ke mea koe poini na huinga i whatala koe ku sio ke ngahi whanua koe ni solo ka koe bana kumare ia ko fisi o hanga whaka eke ai koe hae rola i nau preste e koe nau preste ni tene hanga whakanofo o whakahifo ai kau mahi position ai o kuiai e mawhai ke preste ka koe ni solo koe preste ni au whiri whatau whae mantua nei osi o kui public ka fisia na na osi mawahe na utuia me he pure anga whaka mō nā
o taimanga na nau independent iai na ia Governor General ko ngahi te ipure ka nau tuanga lewa Governor General ka nau hanga lewa whakatu taha ngahi hou eiki la lahi whanua hoko ko Palestine aia ko head of state ko pare mia lewa ko head of government ia ko uhingan ko talanoa ko ni ke mahafu tau invest lahi o tukuai o hipe ko tuke ka sio ke kai ke aha mechanism pe ia I no aia ko ene pere wa una fili de whakatau wha fili whakatau wha e nau Palestine ko talanoa ke kau Solomon e mea tatau nau ngau ke nau tore Governor talanoa ke kau Cook Island I mea ka koe nau anga nau whakatalanoa ka ko una whakamaria ka ko roto ko whakatalanoa ke kau ka ko ngahi kau taha ko ni ngahi international organization ko UNDP ko PGA CPA ai oko whaia whetu taki e mahu inga ia. Tokoni rohi au bito solo ka pau tena. Koe mea, ai keho, lack of holistic viewpoint. Ke nau sio whakalu. E nau mai puna tolo, tokoni mahi. Ke nau sio na tolo na mai vai. Whaka composition o e whare. Vai vai whaka legal framework. Ka ko uhinga whoke whakatala noa. E koe palo pare ma manua koi te me taha kuri ko whae nau pare. Aia, nau hanga rewa o whae referendum ke liu me whairea. Oa ke whoke pau SARS. O ospe whiri, pe humai pe o pau ke te tea hapati. Nau whai tau mai, makatu ki hanga e nau. O hinga whata noa ki tūnga koe duai. Ene apu, ta moe ne wā koe, ta moe pare mia. Mono kei pōpō e kau. Ai pare. Ko talo e me huafe uata. Huafe uafai. Tau wholofola mai. Ilo e ku assessment ni so. E ke hafo I te tiki. Even e osi ai tau wholofola. Osi mai mai. He koe mea nau hanga o isi. Solo I wanga I chio ke wholofola ufi. Nai whaka osi ake he wholofola apunina I whaka. Osi ake e whaka. Ka wane wholofola ufi. Ka mati. Pantok tāna ki mai o mea e ua. Palapare ma koe ni tori. Mai palapare ma koe ni brain drain. Alwe ka wako. Alwe ka ngau e ako. Ose tau hanga awe na tole skola. Ka ke sio ke mau o kai ke u sio whaka hai. Ka ke sio ke mau e pure kovi e ne hako. He koe solo ko te pehe te whatata o kao ke te e ne whaingata ia holo ke ngā ue uhinga ina ne toi whakau pawai he kono moni koe anga ngā ue e kau mau wha CO7 hen angi o nau sio peki whare area ke kapneti koe ngahi punga ia ke nau whina ka ke sio ke mōre koe ka kai a ko me ngahi mea koe alwai so koe mamahe koe o tau ke te alwai e ongo alwai ko ke ta MPPS medical doctor e ua alwai pa moe e moe toki tāni tendi e ua
Ko whakatata pene a kuia. And many more I he kaungau sa pure anga. E kaipe ke nau fie maari ke ata kai environment. Ika o kai ke oange ngai. Mea ata kai le rei ke nau ngau e mo fea. O wai ku koi toko whau nau ngau e. Ko nau os ngau e anga i nau whakatala nau whakatala mawahe. Koe puana no i si o sol. Kau ka mawahe me. Ko nuan e mawahe au pe moe kau professional toko lahi. Koe hanga i si o koko ke brain drain. Koe tanoan he hanga he atakai pure kovi. Moe tae mahu inga ia I he kakai. O teke puri pe tau kakai. Kau koe hinga fuko sain koe mindset. Koe kaipi te ongo he tanga. Matoi o alue ako alue mamai. Pe wai mea yo te sio pe kita te ilo yo kai ke nā. Ka koe he neongo te kau kita he ahoni. Neongo te kau kita ahoni. He mau whainga maari. He ngahi ana pili tai tanga pehene system. Kau kai ke ne karindia ko. Lai whai e noa ne nai o wale paku o toi ongo mai ana te alu minista o tia o whakahu e piti ia ki he kapasite ke hause tonga nia ki poti he kai koe foi gaming go ni gaming tolta 6 years away from ko kuna fo ko whakatau so ke pare mo ko lava sio ka pare ka ke fa au e fa ko fai ka ko ko so ke fa ka ko ni ai ni pe ke tau ke sio lolo ko o vale so ke me ko hinga mai ni aso ha le fa puri e la ni te ke e fo ke fa host ko te fo que au kau mai foi host ko ai fa puri e na ke ko kuhinga sio kau mai foi piti ko ni ko me aula ke o mai o inform wa fare e mau ai ongo upou ai ka kau fa fo ngai ka ko taha fo ki e me na mahu inga ai he to folo ta ai fa ka manatu mai fa manatu mai he yo o ku tari ui ai kau minista ki he ka kaina na ufiri na pe moi pare are pe ko me ai e na moi ko pa ana ko ku hau o ku whaka poto no whaka more. I he inquest ai ka national e kau koe inquest ai kau ngau e koe inquest ai kau executive. O hinga I whatara noa solo. Ai pere ngesu kui o kui ai ngahi mawhai ia a ene afi o kunofo I he konistu tone. Peo hangi ai ngahi mawhai koe a solo koe tara noa koe ke invest e Amerika e maha hau. Kohono uhinga ke ne puke pe meri no. Ke ne puke meri no. Aki ai kitea hangi wiri fia pe ngahi konua o ku whakatiki tato e anga I tau kounga wiri fia pehe. Tāpara sia ngai. Ko unga ko pawa uwa. Ilo sio ai e toi ke mo wanga sio na wana no foi ko ne liwe wana. E nai liwe tolu noa mo ku tolu ta. Liwe aga o hake ku tolu ta hai ko ki moa tolu noa. Au rifo tolu noa tolu ta. Ia au. Ka pau ko whakafotu ngai ke tau. E folfola mai ne avio he. Pai te whakawhetau atu ia he. Folfola mai a he. Pai te whakawhetau.
e pehe choko le ana fai rei ko uhinga o mahu inga ia ai ke stoa ai mahu tau mo me tau invest ko ai e wai ke to loto e ke sio i ne whanau e mo e ne whangamopuna o nau koe o ki palai talu e nau talu e ne tupu ke si i hanga na sio e tau loa ki tau hono ua mo ngahi tau ke ko e uhinga ia unau e ai mahu inga ke restore peace e wai te lawa ke wai ke au ia ko mea kon ko whanonga he ngai lau e ko te mokala ti e au e unau whakawhisi ke au ia e solo ko whakanofo ilo ko ulau ko historia ko urua mo anga e tau whanonga mai he tau tangata ki mo e tu kura ko e tau ia mo e tā mata kai ke utu ia ko mea ia ke tau alo iku ki ai ke tau to ko ko au ia si solo ko tau ko mea ia tau ai ke uhinga lere ko e ni ko o whakanofo mai he afio ko wau ki ai ke kure i lere hau e fo le i lere o kusio ko O te tala noa foki e whapafonga i he tōwholofola, maho inga koe tōwholofola. Ai e foki tōwholofola koe ni whai he tāpuni, tōwholofola e ni o ku ne whai i hono whakawa koe wharearea. Ia kou mahino i pe i he whamatala koe nā ke whai o ku ai umea ku ke hoha ki ai i he anga mahe ni o ka wai ai umea koe ni ku o ku whai koe tali wholofola. Tato te whito ki he hange o ku kai ke tokanga ai pare mia mo kapneti na tatake pure anga pea mo fare area ki he u isiu ko ni o mai ko ni i he to folofola ka ko ngai ko loto ke fehu ia to ange ki ho vakai ko akoe to nga foki he kapau o tau tala noa tau pe he o ku fe ma ke fehu ia to ka mo to fetu mo to fare area o ku e foki umea o ku tau pehe tau tāno e pure le rei o ku kauai ke pure lao me hafo ngahi ele me ni tiko ia ku nau tala noa he ataki tua na whai kia tau wholofola. Peko mea ko tau pea ku o pau ke tau whakangongo kia i whata tau mo e konistu tone. Ka koe ku whehu ia tu. Ko tau wholofola. Ko ha ene tuu ko koe i he lao i whare area. Ko ha ene mahu inga ki a mo tolu ko ni kau whare area. Pe kono whare a taha, ko ha ene mahu inga whakalao e tō wholofola i he pare mia me kapineti ko ka paku nau tolu ta take pure anga. O whakatatau me tu unga koin he tau ririu awe whoke e tu i ia nau i loto pe ai miha moe whakataha toko ni he kau minista o ki tu a mea i ka mai executive ia ke whakalere he pare mia moe me kau minista me hafu e whamatala ki ai. Ka koe taimi ko whae tō wholofola kua pau ke whai e wharearea mo e pare mia e tō wholofola. Pe koe fo i tō wholofola pe pa whai te riha pe mo tori wharearea mo e pare mia mo ni kapineti pe te mo whakahoko ngau e ki ai pe e sai pe he ku hanga pe koe tari kou tau whawhanongo ai. Iu mahina o pita mea whai tō wholofola ka koe ni mau whiinga pe ke ka koe ki ha tari pau ke mo mui he whi mea ko tō pe ku o mahe tō wholofola. solo uhinga kutia na upeo fehu ai foka e ko foi application pa consultor ka was o mai nga kutul fa na mai de sio que pare mi ava no fisi e taha ki me ai na mo foka e mo fai o fatomia ko i siu fo ko ni ai ko pe pe pa ha ni ko uhinga ia whakatake tala noa te mkawa. Uhinga ia take tala noa te mea. He ka pau e solo. Uhinga ia take te toi whiri be e aha nau Palestine. O ku mahu inga ai sino ko ia e ne hanga o hange une toho mai mape folau. E ngā wei he ka pai.
Kapau ka ke sio ko men tu so ko hinga na wa ne koi ke ni sutone ko ni me ko ni sutone ko ki mu ai wa no ki mu ai wa no fu ye nei kuptol noa o ye nei tol kuptol o ye nei tol e foi di riu koi koi tu ko ki mu ana be ta executive ana be vai pure ai ko vai pure ke iba mo privy council ka he kuptol ta harewa ai pe ke ka no ai slightly different but it make a lot of sense. Ka fotu ure wa ia e tolta ia ko tolta Brian fatu ifa yo ko te no foi a eu va he tolu e que o se pa sai ko iri ko ne wana ho fulu a vere ma tolta ia tol noa kama anga hono fonga sai e pure fonuan pure anga fa tui fa con isputone i he malu o tu pogono mono ka toki la e pe mai ko masai e falere ko ai tolu i he malu o e pure anga whakatui whakatui i he malu o tu pogono mono koe foi me koe tō kai ki moana i waha tolu e ki moana mahino pe e ne eringa pe e ne koe foi TV pe koe mea mai whai kai diri o hanga ko penga e ngau e au whakafonga koe whakarea koe e tupo ni ma he wase ma malu ne tō fufola e ne kari e niri ne relinquish executive authority ki he whare area e pepa palote. Koe executive authority ia o koutara no te. O mai he mea koea, e koe na te hapte ne apio koe mai o kari ui ai pure anga executive e whare area. Koe tongia ke nauhanga mui sivi o whakamoreki ai sirini tuku hau i he interest konua. Tau whakapoto. E koe foi. Ke awa kune hanga o mai e mate o lau. Koe hanga. E koe tui nai whanong o mai. Tona e au ke mea koe niso o nepe. Ai o kai whe unga i peke kure anga. Kai ke whe unga. Koe ngā ke. Ai koe wha ata mai mehe. Ai whare area mai lau. O mau tolu. Ka te utātu foi. Ma uhara heu nau ke mai pena tolu. Ke nau inherit e foi mawhai nei. Kai ke nau hanga whatau ngai koe mawhai gana o mai ki whare area. Nega ke o mai ia ki ta. O mai ki whare area ki ta. Ka tari ui lewa ka pini. Ke iai ha whahinga oversight. O hinga whoki whatau noa ki te aga solo. Sai beho te hanga ai me ke. A take tala noa ki he. Mahafitau hanga me ka bau taki ke. Whiri e whisi e nau paresten. Hanga wai ke toki whiri mai. Hanga wai ke tau toki o. More umea ko ya, ka tau te o mai fo tu ke fi. Ko ta ka pau nai tuia a fisi. I he temo ka lati ka kata kono ka ke toia a fisi. Ka nau head of government. Hare wano te mga tungai nau mai ke fi. Ka nau head of state. Ka nau ai ke tau tai whaka apa e fo head of state. Ko os establish ka e meri no he fonua. Ka mono historia, mono he laula. Koe uhinga e ko ngo ia e au ia hene tu pai tai. O ia e o kaiken e ongo tonu, kaike whenā pas. Kaike nā panga mai. Koe pataki koe ni, kaike aha una commitment e in line mai mea. Taka pau hei kaike e toi step back ai pure anga mo whare area e manga whāgoi. O wai koe amanaki le reia. Koe te amanaki le reia o pe koe tau. He i ko peheni.
e pehe he kakai. E more mo falala genya. Tala mai ai te pehe. A kona o sa e pehe. Ai tu ke ha te pure anga o pai pehe pehe. Sio ko hinga ko e pau inga ia. Aku falave me ako ni solo kasi o power malere ko ako ia be au pae ko ia be tamai. Ko ia be ka hange ko kai be ko pe paki ai be kasi mari. When foi statement ni te report mo toka. Ayo lava reva ke ia ha ko eu katupu ke hia mai pa na u wa ka wiri fia. Whakamau ai pe ai ko nga te tini ke ni aha foi sino ki te tea na to me na wafi. E ko whakaukau wai na ku lau e toki me kuri ke post-war wa Amerika. Teu whakatoka ngai e lahi ai tokanga ia ke ia i whakautou tana e whai e Ronald Reagan. Ko hinga e klik gau e mai mea ko ia. Ko hinga e pehe o gai e manawasi pa gewanga i lo. Ko manto na tatala noa ko mea ko tu. Ko ha o whakau gau e solo. Ke whanongo mai a ko mea nu ha o rea mai ke whare a rea ai karitutu ke he pe pare ia. So ku mahuinga pito ai whakamantala kon no ku ke vai whamapong. He kono mo ni foki ko hange koe ku tawanga ma heni ke e kakai ku nau mahino i. Koe to fola foki o ku mi hange ia koe lula fua ia ki ngā ue o ku whai he pure anga mo e whare area. Ai aku o mai peku mo hange beko whakamantala ko ke o mai mahino o pito ki kakai. Koe mawhai neongo ngahi liriu koni ku tau whai. Ka o ku mea kotoa pe ia i he mea ka uririu me mea kotoa. O koe tike ke lava ia o whakamawa hei. Koe mawhai ia tu i o fulahi au pito. Pe aku tonu pe ia he koe ke whahano whakapai. Ai ngahi mea koe ia he koe ia. He koe haise kona ta sia foki e piven he tatala noa foki taim koe na mai e koe ke toa ne whalala. Pena tau ho haa foki he whai tuunga ko ia. Ko i ngā he kapau e toe he kai ke ne lava o tuu mau he mea ko ia. Ko palo pare mai e hoko. He kai ke te talango fua hapuri anga e ki ai. Kana i kupe ia o alatu pea. Pehe he mo e toko lahi e ngahi polo kalamana e whai. He teke ke lava ia e hataha. Ke tuu atu ke tuu i ke na whehanga i hawhai ngā mea. I he whanua. Koe lao pe koe mea beia e tau lava o alu katoa ki ai ka pau koe konistuto nea kue sia. Paka pau ko hawhenga peia ke whakawhepaki pe i he ngahi mea peheni. O te ke mālohi a taha i hane. Hene tu atu ke tu i. Ain pe koe na tau iku ki ai i he tohi koe to'o ko koho ene whala la koe ni na tau au ki ai. Ka koe tu unga e kui ai to tonu. He kou tui o to tonu ke whai no whaapapa. He koe mea na mou tamate ia e re ti o he aho ni ke. Ke unga ka mou ai foke ai tohi tari koe ke he ne awhio ke. Ulaki au ki ai koe ngā ke ulaki awhio ke tui. Pea mau toki ilo atu mau tolu he kakai pea. Koe ne ke leo ke mau ilo i koe hae. Ho mou wakai ki he tō wholofola koe ni ai tui hono whaawa koe ni. Ai whare area ke ngahi poini koe ni tolu koe ni kuke talanoa ke ai whapafonga. Uia. O kau koe mau hala ia. Ko kau koe mau hala ia. Ke teke mai he pureanga koe ni koe liriu e wana hong fulu pai ke te kau mai ne ahio. Koe solo. Koe whoirea koe oversight. O hinga ia, o eke koe ke ka parliamentarian ia. Isi. High function mo role ai paresteni. Ai kou whiri. Kene oversight ia emergency o kuia palpare mei whare are.
Ai au ne lava tu hifo. Yo ke a o ke taki ko e kita foko. E tuku ki tua e tau e tolu. Mei whare area. Koe ne rea tai whapapa. Pego ne rea ku hifo. O e kai koe setishi. Ai koe rea koe. Nau ngāma tua ki. E ne rea koe setishi. E ke tō wholofola. Hufi ai presidente. Ai koe ke pehe ke tau te kai holo. Sino koe ni e tolo. Hangi koe mea koe ko ulama sio ke whakotunga. Nau press conference. Nau response ke tō wholofola. Au, bau hangi ko lau kane sio ka whai ansia pēr. Para toi koe anga koe whakau pau. Tau ke tangata. Na tau amana foke te nau alatu e o mai hatu tu pau me yo ane te o ate whakau manisa te ai whakau nai whahu mai pe e tupo raki e taha malu fitu ni mai konisu panehanga yo e konisu udone ko iau tuku mata ai e kau atai na ho kai rotua te hamene hoko kau pe hongo fulu me ai nani hanga whama mahi awai whangakuia koe kai toki malolo ato e peritari ai o ne kui motua ko ne tari ai ma si ia kui ko kui e ko saia fa pea dai ko fa pea ko ingo ai kana ma o aki ko dai agua mama lo mai i toloa e malu fitua ko kui ko peri malu fit fa ai nei foi toko tolu na i toloa ai ia ko ia tu toloa ko ni foki na tante e mari ko saya mau koe taingo e no e lotu koe kui ko nei kauia no whamamahi he whaheki koe he lotu kau sias whakao ko whakatala noa nai oske hono mau e mea ko ia koe ke lava whahamea ko poini koe ke tau toi loto ke tau toi sio ki ha mea ke koe ke utui ka wikai ke utui solo e alo iku lele ai whehanga iwa ke utui au kai ai pe ona ko ne ke awe ko mea pahino ko ka ke koe nai anongo koe matala noa koe nau mai na tō o nofo ke talu ni e ngea ia o te kau e ngau e waka o e kau waka ka kuhina fuki e nau ia iu kai kei runga ke nau hanga noa ke nau ompa saiti mai a lere mua o huinga e tanga noa e mafuri a tolu taha o tolu noa te hao e tolu noa tolu taha kai ke huinga kai ke toi kau ia kai ke toi kau ia kia tiwi ka kuni ompa saiti mai tau mai mawhai ai e ne hanga o ti soe whare area pene kai o foi me tau fi ai e o te o mai ka ko mea ko whenga ko ki ai he whare o mea ko mo i solo pe o whakau kau e hou e ki ke nau uprise he whakau kau koe ni mana koe nei hanga tu po ura na se paki pea tu po ura kia mo hou e ka ko sio koe ke te hou e ki au ni o kai te o ku kei kafe lelei
ai whakaapa koe malu anga e toko merino anga e. O sila wa pea sio, kapau na Australia kai mea koe ni. Mo meni tipe na sio, e kai mo asi mai. O, wai se paki, whai tutu. Koe. Sio kau kone tō wani wani o, o panga kone hanga pe tutu wako. Wangi e nau, mai mena nau whi mau, e whakakau pau, o ui koe meri. E o te, o tau. Te kono moni koe tau o koe o whaka opo atongani i he pure anga whakatui. Koe tau ia tu kou urua ke hou e whatau atai. Pa koe ngahi hopo te kau aki pia moe tau atai kai tangata tonga. O ku tuhu i mau pehi whakamau rahi. Chief Justice ai kupu urua. Mone hanga whakamama whai. Koe koa aspiration ia, koe onistu tone atonga. Koe uhi koe ne hā mai. Koe whina ngalo ia e o tua ke tau ataina. Sio naka ke pēhea koe naka ke. Koe aia koe whakarea hoko te kau aki pia moe kupu fitu noa. I ono tau te ai ke pare area a akris ko iwa hiwa. Laine koe. Lau ea masia, maari e hanga koe whakamau o mai ngahi bipati, kau ataina, e tangata i kua tonga. A oai ke nau pehe kupongo fulu hei kai ke tau, he kai ke whakamau i hata, i ha whakamau ang, ka e baku ame, e kai ke tau pea i hata, e tae wange, ha whainga pāri e mai a hane. Aia ko sio ko ke mahu i ngai a kau. Ia au mahino kau ia solo mea ko ke liu ke lao ko koni sutone. E whakatemo ka lati kono kame le au. Ai ko e tau fola mai ko lao e au ia ko mea ko eri tō ia. E ne pe mai ko mou whatongia ke whakapapau i uraki. O whakapotapoto na ua ko national interest. Ke oa o hake, he kapau e kai ke tau unu ki ai. Ke ko nau plame foki kakamana. Ko mga whaa ko ni ke whakapa. Kapau he kai ke tau unu, ke hanga he hau e. O whaka a ongo lahi mai, ai whie mau e nea whio ke pure. Ka nau mawahe me he executive. Oa te nau te candidate te nau. O mai ha nau pare mea pe te nau eligible ki he minister. Ka bau nau whie mau e ngai tunga koea. Nau mai reo na tolo mai o mai te pili whaka constituency. Whaahinga mea kua pau wanga u sio salo kua pau ke ei. Ha mea ke i hala whanonga koni e mga whaa koni. Ka tau amanaki ki haura. Ok. He ka pau te tau hoko pe ai te koi kou sio ke peke mau e onu ki whaahinga whakau pau. O whakaako anga hono whakau. Pea whirea nau ngau ea ki mua sole. Ke asi mai. O tau honga ia e fo i liu na. Ngai ke whie mau e ngai ke whie mau. E toi foki mai ai kiria koe ni. Ana ia e honga ia. Nai hui ngai nai lelei lahia. Iau e solo palave koe nisu tone. Koe mea une loka. Mai angalo merino. Ka bau hoko peho no mau i koe nisu tone. Whakapuri. Koe mea ka hangoku. Te kai te lava he. Te anga. Kai foke whaka foke mote. No konfite ni. Tala noa i kai ngai. Whakatunga o e ilo koe. Koe tō koe ni soka sirini koe ni ka e tō whakatau ake whakapuna. Pe koe whakatau whakapuna, pe koe whakatau sea e kau tahanuru.
nai kai peke e tikea ka puri peho ono to'o ko sirini ko no foto umai te pai ki langa na pare container ko ni foro nai kai tikea ka puri peho ko me ko mo to mo i ko yo i mai fa ka ko uye ko hanga e mi si po ti fo hu e pi ai ka pi against Fiji ko ai ko ai ka to mo re ko fish was mal be to ai vi ke na wa ko fe mai ha ke ta ko ke ni la ba ya ya we solo ko ai yo ko be ta ko le ke Fiji hangi ko ni solo to fo la mai ma ho inga ai ma we a polo ui ko kwa cheti ko ne tolu ko ni cheti ko ni wafe wa tolu wafe wafa mo wafa wa ni ma hala haki me tokanga ki ngai sektor fa polo ko la wa aku ko ma sektor ko tak mama mo mo to o hangi ko ha ko saving ia i kaha talama i pe na pau ngai ele te algo pakai base go pe ko ha te mo ko i ta milion fu patet me hiwa ke au milion i fo i ta ke le mas pe ku fe ai so que o hea fa ta no que ia ha fai revenue stream for all te tau toki lava utu mai hoko ake ona whai ai te toa e ne whakasiti ai tāna tuku hau ke whakapanga ke whakapore ko whehu i whokia nā whai e o mai kau a atu a whare are o launga mai ko aluha ke puha moa ia kia mawalu ka ki mu ai kana no halo peka kai panga tau noa panga puha moa kilo tani mato na ko whehu i ko ke whare are ana nau tokitangi pacheti nā nau amanaki e whaka tāna an extra 200 million ko ia pe kai mo ke o mai ngai panga to ko o se no panga to ko ke ngai se toa whaka ai no mi ke lava ai tau kai o whaka nau waka tau kai ke nau au he panga i ka ko ke ke nau lava ko tau pari mai o tai mi ko si so ni ha o ka ye ni ko tau lava mai waka tau muri e ia kalama o tau taki pai ka ona randi ke ai na wa bea whalere e waki tau tai mo nau mea nau ke nau whalati mai e make ki ika uraki ke maa ika ua ke kai ika ke kai e moamu miti o sipi ngā ko ke nau maa ka hinga mea pehe pai ke ko hinga pe whata noa solo mea ko hino mai o te kei peke de o fusika la mo vai pa ia ke malu ke ia o museo ko uina na sta fu ke te na la de apio ke ko lauga a ku we should protect him ya me te ne ya mo ya me fu ka ne ma ko ni o ko fu ka eu fai ho mau fa para a ko ma o kulele la ya re ia o mau Pernah falar que me vou dizer foi tão formal falar, ao formal fala, foi não for
ai ko na ura ai na fua ka truly loyal truly loyal kai ko obedient loyal ka tai ko mai ko tu ai tu ai o tohi ko o mai ia kun sa lo no ai to ko ta e hingo ma hopo ko ia ko tu ni ko ka fa mau dai o ku mau ko mau tol ko fa mau tol pe o ku mau fa apa e ka o ku mau tui o ku fare i hala ene pehe o ku nau tui ki nau tol o whaka amu ene a Nga fo ko sai fo ka me ya yo mo ka to me ka ke tau hi ko ni stu to ne ke mau ene pehe na ngare wa dismiss ai tu ni ene ai ko tu ni mai ai o pa ko ne fo na fa there is no letter of appointment te ne lava o bypass override ko ni stu ai ko tohi ko na fai ku sa ko tu ne ka fa wa ne na fa pa there is no letter of appointment ai ko ne tohi mai ke no can overwriting ko tu ni ko he ko he no ha ko ai ke tau fi media ko ni ai mi to nga la li media he ko tu ko fa ma u ai ko pe he defendi kau loya ko le anga ko prerogative power pe ni ko anga ko tu hala ni anga ko tu hala ko fa le ko fa in modern day the monarch can no longer claim prerogative power that the Lord has given. Ayo tutuni kwani kono tokea area ai ko wa bio kala me no tokea ko mal pete ma wa te kai ko fare ko de a ko fare area ko no fua ka va de tau ko pe hei kai e ko wo pe no o mai he ko ni stu to ne ki fare area ke no o pe no rules and procedures ka ko pau de hanga he rules and procedures go ya pa e ma wa men ke ma wa so mahino au pito ta wala ko no ka ki au ko hanga ko ni tio e he ko to fo la fo ko le o mai pa ina direction na vision ko ka kan e tau tanga ki trucks e tene have ke fo ai was mai pe me hanga ko ke whaka mato ato e whare are. E hau ia masi. E solo. Wai e sio he pate. Wai mea ko whenga te whanga mahi no. Hanga koe niso. Tau bengo. E tau bengo pot maua. Mai pot maua. O hosi ai pe, ngahi department, ngahi polo kalama, tau ngā ue. O si ai ia. Ko mea ko loto au ke mahino ane ka pau he kai to ia mea o e fai. Ko pot ngā ea ko e tau ni, pot ngā ea ko e tatau pe, ko pansin tatau pe. O tu pe ako au ke nau ngā ue po spapu ia. Routine ia. Tau toton ke mahino ane. Ko e mea ko e gei ke lava. Pau matala ke tio. Ke ni hanga ia o mai project ko o. Ko hai tāna ko o mai. He ko ai beu tau tāna ke project ko wai no starting to when the ending. Tau kai ke no foi. E le foi tau tolu. Kau sai. Ka ko osi ko ia sol. E ko mea ngo na fai ai fia ko e misinda. Ko ne osi ko foi project. Pe ko ki ai mono starting mono now. Pe e so pile ko more
hoko le vai ni o amore ma uia e aia Nyongo katoa ai mea o mai o toko ni ia ke whanua. E koe taha fuki a mea koe na kaya inisia ai ngai whanua he whasti. E koe ngai misinda ala si ko hono whaka mōre. Ai koe nei ngale aha moa ia. Ana he whakalere koe fu misinda ala si ia. O e pioku mai o ia ki pate ki koe ai hapare mpaki. O iku no e pandola e whakipepe. Ko ngai koe tasi ko e ko kuina pa no mai pokon ke foto. Pag don't fok ke sai pala ni ken anticipate how no pakatana. Ai tao ke ngai me o tai mau pa ko ai fa ma ko mga sa e hanga he ho e ki pa mo sa au 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 ke yo ku fa ai fu ka te ai ai pai ke o mea go o kulanga si o kai pai au Bitcoin framework structure system e ia la mai ke kai tau la to tate pai o au ama o fa fa aka Kautui, bibeni kautui o ku mahina o pito e whakatala noa koni o ku ke whai. Pea kautui ke ngahi wiki koni ka hoko mai, he kamata taimi koe kamata he o maulere he patseti te tau lava o polokalama o te sio loloto ange ki he tau tuu koe tau patseti. Koe tuu nga koe ni o ku ai koni whai ke whakatala noa ku tatala noa mai aho ni pe o ku mahu inga ia pure anga i he tofolofola koe ni afio pe ikai. Pe o mahu inga ia e whale area he tō wholofola pe ikai, ke whakahoko hanga au e ke ngahi mea koe ni tō wholofola ki ai. Oku iai foki, ai taimi e ni ihi, oku mahino mai, oku teke e ni ihi ia whakaukau, oku kai ke te kei aunga pure anga whatu. I tonga paku tau whaatala noa pe tau ki ai. Ka oku tui e toko lahi ia, oku monu ia tonga kue hata pure anga whatu i whakakoni stu tone. O kupure koni stu tone o ange mo tau atai na kakai me hafua. Ka kone si gene a mai ko ni he ngahi tō wholofola ko ni. O ku mahino lelei ai hoha apa me tokanga e tu i ki he interest ko e kakai pia mo whanua i hono whakalere ko e pure anga ke whapapau i o whakatau ke mea koni ko tau whanong ke he tō wholofola. Ko ngani o whawhehu i he taim lahi. Ko haunga o ku kei kua ki i ai pure anga whatu i ka pau o ku talanga tae bare mea ia moe kabineti pe ku kake tau pe mau ku fuma mafa talanga tae mana ko unga ka pau kuna tuku noa i pe na to ko vai va inga bena to ka na fu na doria ke he o mea ko mai to fola na te na hoko pe na tole na planning au e ko na o si tari ko ke na hoko atu aki tu ke kakai ke na fa CV o se ta o fa pe ka pau pe he kakai o ku mea bata tuku na to ki tua mahalo koe o taimia ko o whakau kau pe he na to ka me ko tu nga ia ko o ala taimia mahino ki kakai to la o ku kai ko pare ma ia tau fe paki mo ia ko pure anga whakatu ko he ku tau whakalere he liriu ko ni kakai ai pure anga pe mo lere ko whahoko ko whahe pure anga toko lahi taha ki mo toi whare area mo toko lahi ko kau whafonga kakai pe toki ai toko hiwa ko ne kau no pere ka ke ka tu unga ia ku tau au ki ai mo ku wakai ka ke at pe mo ke whama opo mai tala no ka pa wa me o ke loto ke wha osti aki ko inga ko ta taimi ko osi me o sene da hoa taha makonga ka ta toki hoko atu i he wike kahau ko ta ki tesi pe fok pe ku fe pe ku sai pe ka ko taimi pe he ni ko inga o ku fe unga ia mo nga we ke hoko atu e ta polo kalama Oia, ia sol. Sayang e taimi pe ia au. Ko lava ki se tol tau ni ki o kau ki polokara. Le koe a hoko. Ai e whanga le ka yore ki e whanga le e mo mete. Ko whanga ki o ke tau hea ke te. Ko ke la ka hau pe.
very Koe. protective yang o taimi he taimi o he o ke ai ole me Koe. ke to ka go he o plava focus he ko psio solo ko manga pa tau tai to ka o ko ta no la no e pe he ka Koe. ai yo winga e fuata no solo ko ta mai funua ka nga api o nau ke hame nau ai ke nau fini ma ta ke ha lo tongo ya ko mai lalo el merino funua la ve pika i pot ko ni si ai no Koe. ko tu ya ki ai ko hinga e ko la ve mo nuia funua ia pe funua ni ko na on o o ben na to ko mai o tu ka na o fai pe kai ko kai ke no fa o lavi ka ki pakau kau ke me pe lau mari na fa ke te pa te to senya te e os ko ni interview ni awa ki wa no hanga fe nge hanga matala e me no nei ko ne ngau e ki pe ia pakau kau fa te mkara solo ke pal pare ma ka ki pakau kau ke me ko na gulame fo fatala no fo kisia ina ko winga fatala no ko winga be o winga o ku no falere fo na ulava na do eliminate na na fo mai he ngai ni tau pe mai ala fo no insa ka ulava si ai na ya transform fo no me massiva o tu mari no ulava si ai na ya eliminate ko presentation na no fai no hanga eliminate poverty by 2022 Koe. ai ki aure vai e vanga go fa ko ya ko na ki go na o mai ia lot cristian you shall know them by their fruits ai ki aure o ia ko me mo ni te tau ilo system covid mo system mi hono fua sai na pray for tu i mai for no ai go na ta no ai go ku to ta ha na no ai ku to no na ta pray for tu ko me na ya mo men de rio ko ga na pure ko na kai ko tu i ia mana tu ko me ko ni solo ko tu i na ne kau e ho e ki ke o ame tau atai na it was never the other way out ko whakaukau pe na toka e whanua. Ko palo pare mana tawa ki ai ko tamata e hanga he kau minista ai go na fire tui o pa usi e whalala ina o ta moika sai. Pe he lewa te tau fili ka pau te tau fili kau taki te nau i whakaungo moangi ki. Tolo, ko e pure kovi ko e au me pen ke fili ka kai ke pure kovi. Kanai ki ngutu huangi na ia i peta hena na wirifia ke na fai ke pure kovi ka na wirifia pe. Ko hui ka pura ko ni gai to wirifia na toki. Te whakapapawa papau he kai e iku te tau la maholo ka te papo ni o ta. Te tau soki tau ki le molo valta. E tau tatu e maari e tolo ko motan la he fe taki mai ai tohi kangi o. O whina ke puke pika kai e oa te nau toi mana tu isi ka isi he me he aho koe ke ahon ke awe ko foi ni liwe wana mo furu ma hai ni linguist ne tali e na e to no e minister mo ma ya mo to ko ne fa ni linguist executive authority pare area
e pe papa. Ai ko panga ko whakaton mo ko ki ai e mea ko ton ki tau alu whakalere e tau ngawe ai hoi mai ni a fio ke pure i rei e whanua aki e tau hanga whakaton ko i structure ko i ni he ko no ingana ni o mai ki whaerea e takai ka ko hai unge pure ia whaerea ki mua o i tui pena ne whiri katoa pare mia o i kau whawhonga hau e hiwa na mea peo whai ko pasi e tua pare mia ai koko toi yo o kui kai ko pare mia o mo whai pasi ki ai ko mo tolu mo siri kau kei whai pe sio ko fuianga mahini na i kai pe ko whehui ka solo koito na e iai hataimi na e iai ha mawhai i he pau no pere e nau whire pure ana whire pare mia whire kamini ikai halaia sai na i kai te nau kau na tono ke tau ririu e wana e he tau whakafonga mō men ke whakatemo kāra ka ko hai o ne o mai na ni a fio i he whare e o te oano me he foi rea koe koe o rain pani o mai na mawhai ko ia i whare o rea ki he pepa palo ka pati tau hanga o pori o hange ko whakatau ko whiri pare mia whiri pekapeti me au ko kangutu peho wai ki o whai pe mea tatau o e whakatau lama e kure i le rei tatake kakai whanua o e awhi wala he ku ngari poto e ne asio e he ngau e ne o sio ki ka pau to whewhoa na te no maari ke pari mea mo ka ta whaka ke hou e ki a hui ni manau tōria e hei hoko hoko te pari mea o hai mea ko ai ke tau kono ngai ki ke o kai ke umana wasi ia o ere mea ko ni he koulava o ilo e hoko e koe palparema ka pau kai ke hoko lifetime e hoko e lifetime and I don't want it eke ka toki hoko e pehe ui ka hau mo tau te ka ngehe e wai ke uto ma ilo le rei pehe sea o wai ke ospe ma mea ko hoke tau ta ko ki fie maari o koe mea eo wongo ia ko kuroto o kai ke wongo ia ulo tau ke fie maari ulo tau ke alo au a foi wai ni ka wongo i ui kai ko hala no ngai ni kai ke tu ia o ko fonuan e solo te fa alu ke kofi apia ai tonga howe o ni afiona ba o tai me ni afiona ko sio ko unity me ni ko na o tala no ko unity ai ka tai regardless of your political alignment regardless pe o ke pato pe o ke paka pe o ke independent ka ko sio ko le ka ia united ko fainga mai ala loia ko mahafta ui a Amerika pinga e whaka o poinia ka pau te tau foki ke tau pehe ke tau ai pe hai whiri ke te ka tau ai pe te ke pātoa pe te independent tene kei tiwai ki pe e o poinia ko hanga ka pau hei ka ke lava he o i ke mauhanga ngā wei o operationalize e whare area ko e whare pe ta o hange ko no pe ko nisu ya ko makatunga ia e tau whakapāti ko hai o hinga kai lava ke mahalolo e ne afio mehi tau kalanga mai se pure i pāti ko tu ko composition nau e te ke tamako tau teni o mu whakakau me he whahinga maheni mai tau kei mō mai me ngai whanua wesi ko ha whanua o ku whiri whaka constituency with no party system how are you going
to nationalize a whakauwhau e toko anu. How are you going to do it? In a tautaranga, ofisi o peheni. Ko tō mahi pure ana nau fo ira. Pea kuanga mewa he sea, he leader of opposition ke respond, pe ko hataha tisi neite. Kona o hinga koe ha, he nau ostala noa, e nau tōruia, e nau kiti posi. Pau naha rewa piki ko hai peta preseni e nau koina. Sio, pe mo ui e ti pei, ko mau tōru. Ku toko wano ko koe kaha whainga me eke ne hau mau. Koe mea peo whaike loyalty, koe ki taha ko koe maua e benefit. Ai ko wato i pe, o whano te kau whawanga kai, penu mone meo pera, peiro mau e kapi. Koe te ano pere mone meo pera, o peiro, koe ki mea ke umisi a iau. Kau ke pehe solo ka, te nau tankaha mai o whakau kai ho nau ki tā kai whewhe ka kai. Nea ni koe ke nau mea o te tau wholwhola mai rea. Ke o mai e national interest. O nā whakapangroto ia e nau whaitutu. Peo whakapoto, peo aonga tu. E moia. O si ame pe. E toke. E sai behe kutau. E katu behe kutau. Ona moni sol. Taim lele e tia. Dawa. Mai. Tatara noa. Ona moni ke aonga. Te aonga koe ke wasa. Toke. E luxury e taimi. Ka pau e eke mai hataha. Ka pau ko whewhi tō ai hokuloto. Ko hokuloto a kuia i ka pau ko selfish. Ko whokia ko family. Ma wai whia ma wai. Ka koe kua ngoi o maf o kulo kia e whanua. O koe ke hepa o mai ngai mea whakia beini pe. Koe sio pe ke whino. Mea koe ke sio ke generation. Mamao au pito e me mai majority whare. Ai ngau nau ke skarampe. Kai ke me ai ke tari he whanuani mo whare area pa mo. Pe o kutonu ai nau ke mau ina ia ke iai ha tu i te. He kai ke wongo e au whakapa. E pura. O anga e wongo. Malo apito whawhawhanga peo ku whamalo lahi atu he lawa e ta polokalama koe e whatwhanua whou he whiawhini au kou tui ko taimi le rei pēni ke lea e polokalama tato ki sio pehe i he taimi tatau e wike kahau ki ngā ke hoko atu ai e polokalama o kai pē ngai isiu kehe pe ia ku o mai o ku asi mai ke whawhatano kai koe ange koe na ku ke mention mai o ku au te penga ki hau a spoti ki tonga mahalo pēne pe ku pe koe mea totone ki tau whahi tai nim pe kai o ku ni huna utuku aki ai whakataha kona o manaki ke whahoko ko nau sekeli taha sene are ko taha ia kau ni ihi corruption ni he ngā ue ngā whetu ka ku whiri ke hoko ka ku a manaki tu uta mai moia ki tongana i he whakataha kona ku tau hanga atu kia i ngā whanua Pasifiki koe moe hawhua ngā isiu ke kehe o ku e toki la peo whahatala noa kai hoko atu. Kaku mahu inga ai whahatala noa koe ni kuke o mahe whiawhini ke tau whanonga atu moia i he whiawhini. Ka tau toki sio he taimi koe tatau pe o e wike kahau kaku malo apita mao e whainga maari. O whatika te koe pa moe ngā wik whai me tongana. Malo sol, o what. Koe. Whamalo atu e kainga i he lava koe e tau plokalama koe e whatwhanua whau ki weekend. Malo la het keting mo tol pe mo kol fam mo re atu pe ko lo pe ku wai ni mo fa to hake o ku motu pe o ku palpalema ai ko nga ko na ma ilo pe kamata te ke ma live o ku ai pe motu pe mo ki to time ai time ko matala no ai pe na ma fenga pe ke fa hanga we ki ai ka ku ilo ku kaunga ki interneti pe ma halpe na ku kaunga mi ai tu unga ko ai microphone o ku le ko fa fonga ka mo mana tu ko e ka ke lava o fu tang tu ma o bito pe ke nga hi time le ai ku pa fo ke
o kuanga mahen pe whafunga ke ngau takai ho. Ka te mawhenga ke te ki whalele I hui ke kahau. Ko e konga uloaki ia pia ko e konga hanoa ku ko inga ko e kai ke whae tau polokalama I hui ke ko osi ko tuange taimi ke lahi whamatala I whafofonga e ngai mea koe kune loto ke whamatala ko inga ko taimi ke lava pia osi I taimi pe neongo ku menitene hoa taha ina mite whanoa tau polokalama I whiawhini ka ku whamalo pe ku lava polokalama pia ko inga ko taimi te tau ngau aki ko inga ka toki liriu me taimi ko ni te toki announce tu pe I modol ko mo wha tohi ko eke mo tau messenger mai o tau ngau aki taimi ko ni he wheftu site ko toa pe taimi hoko ko ia ai ono anu silani ai te tau ngau aki ka toki liriu me ai te toki hanga pe o announce tu ka ti modolo ai ko e konga ia o ku o atu I he konga ko ni o koe ni iho mo wha whetu taki mai ko inga ko e iho mo loto mamahi I he taimi koko wha whaia talanoa ki ene awhio ko inga oku mau mahino I le rei pe konga ko ia ko inga tau tui ta tau pe I he ta wha ko ia oku ia tau tui oku tau wha apa iho tau tui oku ko tui ia oku hoko ia ko tau pore anga ia pe ko whea whanua ko tau nofai muri o tau ofa o tau tui ko ngā he kuai ko nistu tone o ne malui ki tau tolo kakai e tau ataina mo hafua ke o na hanga whainga mawhai o ke tui o ngawe hala aki ke te tau tolo pa kono hinga ia o ku te eki ki ai hawhainga mea te tau sio atu tau tolo ia o ku fufia maa wai ke tau whai umea ko ia o ku tau ke ofa pega ulahe ki montolo ku mo whetu taki mai whika waki pa mo tui mo hafua ka ku whamahina pe polokalama koe kia whainga tatawa pe hanga pare mia koe kabinete pe koe whare area o koe ke leare polokalama ia koe ngā ke whinga ke tuku hifo hawhainga taha pe whinga ai ke kovi hataha ko tau tala noa pe ngai makatuunga mo uhinga I hawhainga mea ku hoko pe koe ne ospe koe au tau hoko atu ai poupou ke pureanga pe mo tui pe mo hafua ko inga ko tau ofa tau ki fonua ko tonga pe ko e ko fa singa e tau polokalama fa mana to foki ko e tau ngai polokalama e fa hoko ta pong ko hoko ataha ho ata e fa hoko e polokalama ko e fa fango sai ne pe mo 5 kausales waka hoko e tolu ko e tala noa ko mo politikare ia pe mo inoke huakao ko fa lai te leva ko e polokalama I hoko anima ko e ui pe ko ngafi live broadcast aia ko e polokalama ko ni ka polokalama fo ON ko whahoko pia mo e nihi mo klupu o kuna resisita e hamoa ko kuna tolu kuna o mai mea koe ko ngafi pia ko e whainga maari e ni ka tiki mo tolu tatau te whito ki mo tolu ngai whae mo mamata mahi polokalama ko ia hoko anima e whia whalai te taime no silani e whahoko a te polokalama ko ia me nihi o kuna wharere ko ia ai ngafi ko inga ke mo whanongo ki ai nā koe whangamari e ni ke te koe ke monu I ai he ngahi koloa ko ia o kua mai. Ka ke koe whaosinga e tau polokalama tu e whamalo lahi ke tau sponsor. Ki mo tolu ko toa pia ku mo sponsor e tau polokalama whamalo lahi atu ka te mo tolu tau pia ki Amerika ki mo tolu ko ia ku mo o se hanga o whilau I homo mo ui ke lawa ke mo tokoni ke lere polokalama ko ni whamalo lahi atu ke te ki mo tolu. Ai taimi tatau pe o ko loto ke o anansa tu ai whakaukau ko ni o ku rotonga whai whetu taki holo ki kau whafafonga ko toa pe whare area me toa tapuroaki ki niwa taha whitu kore ke te ki nao tolo ko manaki ke whai whi polokalama ka pai lawa kamata he wike kahau pe kore wike hoko mai I he whiawhi pure lulu ko toa pe taimi hoko ko ia ai ono taimi tatau pe moani ai e whiawhi pi tu site ai patfonua fo o ka e whiawhi pure lulu re whi polokalama hoa pe taha polokalama ko ni ke lava ke mau mai ka whafonga pare area ko ia koe ke nau wha lava mai ke katoa pe to ta fitu ke whai hana whatala noa mo ki nau tolu pe tari monga I whi hui e lava ke mo mai ke lava ke tau kamata to kia he wike
e ta fitu ko e lere fe proklama pata tok si oi ko ia o si ai ni I kuna fatala no mai ke na tokoni pa ke ata pe ka ata pa ke firma o ke ka mai I no sponsor proklama ko ni na ke lere I he fia fi pure lolu ko to pe ho ata ai fatala no ke ka o fafonga ko to pe fale area o I ho va henga pe lava ke ma wa fainga mari ke ka mai I hono o fafe hui ke te I hanga fe hui ke fia ma ai e lava o lere aki proklama ko ia o si AVP o fafe pe o si fenga metafa ki ko ia ka sponsor ke ma mo ia pero ne ma pe ka ma ke hui ka e lere pe proklama ko ia I he hui ke ka o tanaki mai ke taunga I proklama ko ia fa malo la ia tu ia stalik tu bo ya mo e ka taha ko ia ai Pacific Loans o maloka te modolo I he tokoni ko mo fai lava ke mo sponsor e to mai proklama ko te wat mehen o fa malo la he e South Pacific Loans o ke fe ma no I Okalani no sila ko ka taha ena o folo au pito ena o honi I tau kai ngatonga ai ha fahinga no pe now ia fia ke na tokoni at ke te koe ai koe South Pacific Loans e duta e select po ia mo na ka ngawe I no valu miau valu iva valu pete na tokoni South Pacific Loans na fitu taki ai no valu miau valu iva valu ke ngatai o ku fe manduri hange ko ku watu kunani center I loto habe loto ai ka taha una hanga fata wa te mohenga ma pito iha venga taha pe me hekting win 5 pe ko te venga mohenga pe ke ma ko to ai me kunani center I loto habe loto ai ko fica telefonia na ko fitu ni maua tolu wanima ko fitu no noa ono fitu noa te ke lava o fitu taki ai I he kunani center I loto habe loto I Queensland ko na wa ai Queensland ko ai tare kita pure re safi ko kunani kava ai kuna hu atu na laiseni hu atu kava tonga me tonga o store I Queensland e ka te ke toke fe inu kava ga ke ma ho kava fe tu na fetu tak fica telefonia na wasiatu ya I screen kava ke tu tak fica na dol ya no fa hiva fitu noa valu noa hiva valu ihe ka taha ko ia ai kunani kava ngai ko na ku talano ane nai ko proklama ngafi live podcast e lava fa hoko duia ihe hoko anima ihe fa falaide te ke kau mai ki ai ko ai ha fe hu I kau mai ki ai lava ki fa wa ta line ke fehu I mai ko pa ke fe ilo I ha me ai lava o fa hoko atu he klupu ko ni ngafi e lava ke na talano atu ke te koe wa fainga mari en makita dol kainga tonga I muri ke fitu takianga don I he kau pure ko ia oe ngafi ai fa hoko atu ia I he fia fi falaide e tau live stream o kuke atape ke fitu tak mai ai mana tu ai tau fare kolo amala ko ia page facing store I loto nuk alofa o ku osi mau ko to ngahi kolo aki ai pa hulu atu I video ke lava mamatai ke ngahi vala ko na ma o tai ni na fica telefoni ko ua fitu tolu ni ma no pe valu fitu noa valu ni matolu ke lava o mamatai I he ngahi kolo ko ia o ku ma ko ia he ka taha ko ia page facing store I loto no alofa ma upe ai kona tu asila ko fica hiva tu asila ko fica hiva I he fica hiva I he Patafehi Road ai o ku ia hona tu asila ke lava fetu taki ka tina tolu I fica koena fica hiva o Patafehi Road I loto nuk alofa be fa hinga wala ku ke fie ma te ke lava ma ka to atuia
Pea me he kaudaha ko ia wala ko ia ai page fashion store I loto nuku alofa. Ko e tuunga na kui ai wala te ke lava mamata pe ki ai pe ke te ahame ai te ke tai mao ai. Ma ko toa pe wala ki kakai lalahi pe ngai style ko na kuna o atu kola tiu matua ki whafo a bit. Ko e mahu inga ko ma taha te ke ala mao I he dai nini I nuku alofa. Itu utaki ke ai kuai wala kakai tangata, wala kakai whine, wala ke tau longa I whanau. Ko wala lahi tahaya mo o atu ki ai, lava ke tori mo whiri ai. I he page fashion store, man tui ko nau timing awe mo nite ki he tōnaki, ai o ku lava ke nau whaifatongi atu pia me he whika hiva o e Whatawhihi Road, pa ko e hanga atu ko ia ki he tau mo pia building o kui ai ko e office a Tenseniare, office uhila. Ko e whika telefoni pe ena ka pau ke whia mau ke whitu taki ki ai, ko e ua fitu, tolu ni maono, te koe walu fitu noa, walu ni matolo. Ua fitu, tolu ni maono, te koe walu, fitu noa, walu ni matolo, e kai te ke siwa o manaki, ka ke ka ki ai, te nau lava. O tokoni ati ke ati koe. Koe ngon lele ia, pe me he page, fashion store, I loto nuku alofa. Koe whakaosi, koe tau live stream, oku kei a tāpe ka inga, ka ku ke whia mao, koe ngā ko si foki mai ki Nusilani, te wahoko ai whatongia mi hene wa uki Tisema, a tāpe live stream, ka ko ngā whahinga kātoanga pe, e tu taki mai, ke puka hao taim, ke la mao hao whahinga maarie, te maulawa o lava atu ke whitu ke iai, pai tā I ha maari, pe ko ha graduation, pe ko ha putu, pe hape ha whahinga kātoanga, ai lava ke live stream o whahoko ai whatongia koe a maki mo tolu koe mahu inga tok whetu taki mai bete mau lava peo tokoni atu ke te koe I he mahu inga pe aku mau te lava whoko whahoko mo e photography whaita koe lai ata te mau lava whahoko whatongia koe a ka pau ke whia mau ka ke whetu taki mai I he noa ua taha ua noa nima noa ono noa whetu koe ngata ia tau proklama ke whia whini a mo pouria, tau toki whelongo aki I he taimi ka hoko mai a pongpong.